Kotor, Boka Kotorska, mesto gde se mediteranski glamur susreće sa istorijom, gde luksuzne jahte plutaju mirnim morem, a stari bedemi svedoče o vekovima tišine. Mesto koje je Dragan Dudić, poznatiji kao Fric, nazivao svojim kraljevstvom. Ali te nedelje, 30. maja 2010. godine, taj mir je bio samo privid. U srcu starog grada, na gradskom mulu, u kafeu Moca, pukao je pištolj. Ne jednom, već nizom stakato hitaca koji su označili kraj jedne ere i utvrdili surova pravila jedne igre. Igre u kojoj nema svedoka, nema milosti i gde tajne moćnika koje dosežu do najviših državnih krugova završavaju u grobu. Ti su hici bili eho ne hiljada, već milijardi evra, odjek kokaina koji je preplavio Evropu. Meta je bio Dragan Dudić, čovek koji je bio više od lokalnog biznismena. Bio je neformalni gospodar Kotorske obale, čovek koji je u Budvi i Kotoru uspešno kombinovao visoki biznis, političke veze i najdublje podzemlje. Ali ono što ga je izbacilo na naslovne strane evropskih medija i što ga je koštalo života, bilo je njegovo ime neraskidivo povezano sa najvećim kokainskim kartelom Balkana. Fric je bio ključna karika u lancu Darka Šarića. On nije bio samo Šarićev partner. On je bio čovek koji je držao ključeve celokupne finansijske strukture imperije. I upravo ga je to znanje koštalo glave, jer je postao najveća pretnja onima koje je godinama štitio. Fricov uspon nije bio nalik onima sa vlažnog beogradskog asfalta, gde se karijera gradi sirovom silom. On je bio biznis klasa kriminalac, proizvod specifične simbioze koja je cvetala na crnogorskom primorju od 90-ih godina. Nije se bavio sitnim reketom ili uličnim dilovanjem. Njegova sfera delovanja bili su finansije, međunarodna logistika i visoko rangirano pranje novca. Njegov front bili su ugledni objekti na primorju, restorani, luksuzni hoteli, kafane i diskoteke, uključujući i sam kafe Moca, mesta gde se okupljala politička i ekonomska elita i gde se prljav novac iz Južne Amerike menjao za legalni sjaj Mediterana. Da bismo razumeli Frica, moramo razumeti kontekst. Posle raspada Jugoslavije, Crna Gora je postala ključna tranzitna zona za sve oblike šverca. Lokalni biznismeni su se brzo povezali sa državnim strukturama koje su im omogućavale nesmetan rad. Fric je bio savršeno uklopljen u taj sistem. Imao je manire, znao je jezike, kretao se u krugovima moćnika i što je najvažnije, znao je kako da novac učini nevidljivim. Njegova uloga u imperiji Darka Šarića bila je višeslojna. Kartel Darka Šarića nije bio samo grupa dilera. To je bila transnacionalna organizacija koja je operisala kao savršeno strukturirana korporacija. Bili su sposobni da transportuju celokupne pošiljke kokaina preko Atlantika, da ih distribuiraju širom zapadne Evrope i da izuzetno efikasno vrate novac u legalne tokove. Fric je bio finansijski i logistički genije te operacije. Konkretno, Fric je, prema obaveštajnim podacima, bio zadužen za uspostavljanje i upravljanje složenom mrežom offshore kompanija. Korišćene su egzotične lokacije poput Kipra, Belizea, Švajcarske i Kajmanskih ostrva, gde je novac ulazio kao pozajmica ili kapital za investicije. Fric je bio taj koji je potpisivao ugovore, angažovao međunarodne pravne timove i praktično radio pranje u najvišoj klasi. Jedna od glavnih meta pranja novca bile su nekretnine i turizam na crnogorskom primorju, što je pumpalo cene i stvaralo privid ekonomskog prosperiteta. Znao je sve šifre, sve tajne račune i što je najbitnije, poznavao je imena političara, bankara i državnih službenika koji su primali proviziju da bi se operacija nesmetano odvijala. Njegova pozicija u Kotoru nije bila slučajna. On je praktično kontrolisao taj deo obale, obezbeđujući ne samo logističku podršku za pomorski transport, već i političku zaštitu koja je bila neophodna za pranje ogromnih suma novca u luksuznim građevinskim projektima. Međutim, kada je istraga o Šarićevom kartelu, poznata kao operacija Balkanski ratnik, eksplodirala krajem 2009. godine i kada su svetske policije, predvođene američkom DEA, britanskom SOKom i italijanskom direkcijom za borbu protiv mafije, DEA,
počele da stežu obruč, Fritz se našao na vetrometini. Darko Šarić je bio u bekstvu. Fritz je ostao sam i izložen. On je postao velika riba koja je imala potencijal da potopi ne samo kriminalne glave, već i kompletnu političku elitu koja se sa Šarićem godinama finansijski preplitela. Pritisak je rastao sa svih strana. Zapadne službe su tražile ne samo hapšenja, već i informacije koje bi dovele do bankarskih računa i političkih pokrovitelja. Posebno su italijanski tužioci, koji su Šarića povezivali sa Ndrangetom, bili zainteresovani za Fritzovo svedočenje. Postojala je realna opasnost da Fritz bude uhapšen u inostranstvu i izručen. Ukoliko bi progovorio, srušila bi se cela mreža. Ne samo kriminalna, već i politička i ekonomska struktura koja je decenijama funkcionisala. Fritz je u tom trenutku iz statusa moćnog partnera prešao u status opasnog tereta. Više nije bio dragocen, bio je tempirana bomba za one koji su ga štitili. Toga 30. maja 2010. godine Fritz je bio u Kotoru. Tog jutra sedeo je u svom kafeu Moca na Mulu. Bio je u društvu prijatelja i saradnika, a njegova rutina je tog dana bila previše opuštena. Nije imao uobičajenu jaku pratnju, što je kasnije tumačeno kao fatalna greška ili, još gore, kao signal da mu je obezbeđenje povučeno po nalogu. Oko podneva kafeu je prišao 25-godišnji Ivan Vračar iz Podgorice. Ne maskiran, već hladno, sa jasnom namerom. Fritz je verovatno prepoznao opasnost u Vračarevom pogledu jer je usledila kratka, oštra rasprava. Dudić je bio besan i iznenađen upadom na njegovu teritoriju. Vračar je u jednom trenutku potegao pištolj i prvi metak je Dudića ranio u stomak. U neverovatnom činu prkosa Fritz je reagovao, pokušao je da se odbrani bacanjem stolice na ubicu. Ali Vračar nije bio amater, nastavio je da puca. Hici su se razleteli po terasi, stvarajući paniku. Fritzov prijatelj i telohranitelj, Radovan Lučić, pogođen je i kasnije je preminuo od rana. Dudić je iskrvario na licu mesta, na licu njegovog sopstvenog carstva, pred očima šokiranih turista i lokalaca. Ubistvo je bilo trenutno šokantno, ali za one upućene bilo je očekivan potez. Policija je brzo uhapsila Vračara, koji je ubrzo pronađen skriven na obližnjoj tvrđavi. Vračar je, kao i svi pioni, tvrdio da je motiv bio lični sukob, sitna svađa oko saobraćaja ili nekih lokalnih problema. To je bila zvanična priča, ali tajne službe su znale da je to klasična sačekuša sa ciljem ućutkivanja. Pitanje je bilo ko je platio. Istraga je vođena pod ogromnim pritiskom, a pravosudni sistem Crne Gore je imao samo jedan cilj, da se zaustavi na izvršiocu. Teorije o naručiocu su bile podeljene, ali se vrte oko iste tačke moći. Prva teorija je bila da je Šarić naredio likvidaciju. Navodno Fritz je bio previše blizu dogovora sa stranim službama, a Šarić je navodno poslao poruku iz ilegale, nema progovaranja. Druga i verovatnija teorija ukazivala je na to da je Fritza ubio neko iz visokih krugova crnogorskog političkog i finansijskog establišmenta. Ljudi koji su se bojali da će Fritz pod pritiskom otkriti veze između narkomilijardi i vrha države. Njegova smrt je bila ključna da bi se lanac tajni prekinuo i osigurao zavet ćutanja koji je trajao decenijama. Vračar je osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu, ali naručilac je ostao skriven, zakonski neotkriven. Dragan Dudić Fritz postao je simbol. Simbol ne samo crnogorskog kriminala, već i simbioze kriminala, politike i novca. Bio je moćan sve dok je ćutao i radio po pravilima kartela. Onog trenutka kada je postao potencijalni svedok, sistem ga je eliminisao. Njegova smrt je bila jasna poruka svim visokim operativcima. Za velike ribe koje su ostale na slobodi, Fritzova smrt je značila jedno: nastavite da perete novac, ali nikada ne dozvolite da vas uhvate, jer će vas vaši, umesto neprijatelji, prvi eliminisati. Njegov dosje i danas ostaje otvoren u crnogorskoj policiji, a tajne o pranju novca i političkim vezama su sa njim sahranjene na Kotorskom groblju. Njegova likvidacija je označila prelomnu tačku u borbi protiv organizovanog kriminala
jer je potvrdila da postoji struktura iznad kartela, struktura koja je spremna da ubije da bi zaštitila svoje finansijske interese i političku moć. Da li je motiv zaista bila osveta Darka Šarića ili je Fritz bio žrtva mnogo dublje političko-ekonomske zavere koja je morala da se obezbedi od svedočenja pred međunarodnim sudovima? Da li je Vračar bio samo pijun u igri za milijarde ili je i on znao koga je poslao? Napišite nam vaše teorije u komentarima. Ako vas zanimaju ovakve priče iz sveta kriminala i želite da čujete istinu iza zidova, molimo vas da kliknete na dugme subscribe. Hvala vam. Vidimo se u sljedećem videu.